Logitan baru Yesus kasasali korong memoduli ay soko ira simbayo kadang kotong Yesus nasolbiho ay soko ira sinunod kadang kotong Yesus nasolbiho kadang kotong solbiho di Yesus. Senok sabon kumadati din sanan kung sikaw da panghakan na kinurahingan to kano ta kapakagod kapag giyampay da kasabon na bay no. Iya di kasari at ako pakatilombus kano misis at ako iswang sambayan. Kinurahingan iswang kerjaan sorga kung sikaw to maya da kasalimbahan ako sabon na bay no. Kano kaguyahay dat kakan dat rohani dahay moy da patilombus yahay dat sumunih kasari minsamok ogirat kumadia. Tinasambayang tayo isong ran ni Yesus. Amen. Oh iya. Hindi ta sanong kopya pero mutan eh. Kaswabon na ba no? Tumbayan ako dat on sikaw toko tu nakano toko kapag yampay kago. Tit misusuabit ti. Peruhay ako hatan na po sikoy. Dalaan dat obo time di kanihab. Bay no po nga panambarasan na pa dati nga karay tanipi. Nga ata ko pa tilampus. Orahyan ako pakagong mangimbulay di pelajaran natin ani ba di kanihab. Hingga dot atumbayaan ako minintalang gumuit kapurimanan dati idatid pamuhandaman akon nakapamuhandaman dati nga minintalang nagiit paguhatan dati. Hali piad inoboros kud ihati na pati nga nangabaptis tokod iswang denominasid si Wani Adventist nga atumbayaan ako dat gumumuot panguhatan dati. Haramang ko dito hot di kanihaba kita kudat. Ako siyaw to ako kung matutun ngay do kayo. Ay hara di minuhat dat hingga di hilak kitab dat ay numakupi. Paing ko korata ka di sumimbar tiyan di. Nga atumbayaan ako sa bagay sa kirano pod iyati sa bagay sangulo na Adventist. Hino pa ituhat at yadi nga anam imbulay. Nga ay sa kira nagid ipagbuhatan di mantad dat katumbayan dasway kung sikaw nga katumbayan ko o insanan to kuno pati karati to kuno pagi. Jadi isay na po uhatan sa kira na pod megal ko umbal na di minuhat di Asia na guling isya lang karati impoing kuro. Umbal na minuhat di Christina Heri karat ko ilo isya impoing kuro. Muhat di galawis gala ko ilo sa kira na pod ako ilo humuhat muhat tidit kombolutan muhat ting harangay mo sitar iri no kakuaan dat haratang mo sitar harlawawayon mila takad uhatan mantad dat panambarasan dati di kanihab nga haraw na kagoy paguhatan dati paing kukuran na mo'y akan dahil kaday makan paing pulis sabah teka itimulay siya
hingga no hot restoran teka kadai makan di Adventist. Harok tamparuli mia gali haret soro ko gi. Arot duo ko talo ka tamparuli. Nga moy takanda akan dihirid. Kadai Cina, kadai Melayu. Yo kau no patu kombalam mongimuay. Nga hari ko borosat. Nga ino pamati pagansakan dim iso no poryok ka. O koni ko kita dati nga kam gunaon ni poryok ko numan pasusuayo. Magansak kilo di nga ako ni ko siap pumagansak kami guring sabunon po iporyok pasolyonon na ginasiguring ako ni ko yun di. Kayoan no por kakago magansak akon ko yan di kari. O kita kum iya di lait pengimbula ya dapur. Nga iyo iti nga cacari ito ko'y pasalot akanan mo. Sekira na pamilaw wayaan ni dapurin dit pagansakan restoran hiriwayaan ko. May kawaya dahirim ay Taliban ganda mata dat aku kura kanta kanidit dapur. Untuk koy susah tang muntok koy muti pasal kesehatan gi. Pengkura dirit ya deh. Sekira na pamilahom iboros kopi ako lah. Sendiri ako na makan. Ina pwede gulu po hom harat tulundot atutunan ko dot amu na makan na idom bokon. Nga ano yung nabay na lah. Pengkurah piya nga amu na siya makan na idom bokon. Nga akon ko sabapot aborisi ko pengkurah nga harakan to hati igitan di tulun di bo. Moda sidingon pakano ko pengkurah. Haro nagitiyan di bo nga. Ay, iyo lo, yan ako ilo di bo. Diyo lo na Thailand di. Makan na idom bokon. Kumayan natin sumbong. Milo, nagikaman daw sumbong. Nga, ikantakan na po magunan na timpudan daw. O kunan dati. Dai na po yung bobos sa asalamat. Bobos sa oborisi. Nga idapur dati sendiri. O kunan na dati lo. Okay. Ina po hit kajamin kad kaborsihan no. Oborisi kamu. Idapur no sendiri. Iya mo gonsok. Kano po harap patulun mo gonsok na gya. Kadi mo na samu lah. O gumu mo tiot ay pertikayan dati dit. Imoy akan na iluar. Ay sakir na po may takaakan mangudar alambat na po karikot teko na lihuan kada nagipintogod. Mintogod kano po dit pakaraja nga di. Isay no ko ilong mo si takano no dulaay siyo ngono gitako dia. Ato ko muti ilanir eh. Isay no ko ilo. Haron no po asala ko po yung kurang nga. Siyo kanto na po gya. Ako ni daddy ko yun. Ako daddy ko itihiri kanto. Kada na mingura dusat. Ay, isay no ko ilo. Sigad dulaay siyo hit. Takano no gi. Ngono gitako dia. Susuay man ko di purimanan iya di kogwa. Nga iya din na rin po. Iyati bagyang hari bahagian dahirin di. Ay sa tulong na sampurna di pamagunan. Ambang haron di lo do kasilapan ka daw. Kung bala ko nagidat pakiano ko na minuman, milo. Ngo anuay nga. Nubiadik, teh tarik. Moy daman tamong git piyong bolutan.
Ako din numan inumo. Nga bayaray ko na po. Bayaray ko na po hit ako numan inumo. Irinig ko man to kad mantabang ko yung bolutan ni mo. So kira na pod gara-gara ano iri ho mintogod to ko. Ay. Ikaw mo yan na po pakito to kano gad aya. Mo ito kano kago gi pagindasihan. Kano pa ko pagindasihan nga kadapos yung bayno kasyo. Jadi ay yolo nga harahot kalamahan harako silapan man tadi di dati na pabahagian nga ay kita bersopan kali dumalayo iri dati bahagian dat mantad ko it kalau mo kon datang ulun dasuai kadang-kadang bagada ataranan diri tumugod da sumo no kon pendolosan ko no nga wah nga iri no kakuaan dat iswang pod Imamat 17 ayat 13 yan ako mangimbulay nga ako ni mati ko nunuhiti nga maanta ko na pod it pamusarahan taumon ki 17 ayat 13 Agumo ilang nga mano do ko basaw sandiri Imamat 17 ayat 13 Manikid tulon Israel nagiit dong kasuwayan di paingyan da itpilitan do kayo sa kira na kanuh dat suang talon teko tambolog di milad akanon haruslah curahkan darahnya lalu menimbunya dengan tanah. Nuno kamunilat haruslah curahkan darahnya. Mano piloso sakira tambolog, mano koroto, mano hoholo. Sakira suang talon. Kada di sonsong mano po pikin tu po itindukom sonsongon ni tadung itang bologom patay. Kon ko ya di pendudukan po dilo nga mano piloso man koroto man hoholo harapos way boros nuno na po hisang impasi sa kirad man dati akano nga iya diharalandet ay mamatay sa kirad pa'y miyaw sa kirad na po sandiri ko ajamin ko ino po hit suang talon di nga memang ganuman piloso yung pa'y kura dilat tango manok itang daging gajualon kompo minangkod iyad di kompo minangkod iri na ko di nga lumahan ko piloso iyo mo ti nga asaharo daharo kagatan no ginawa kulat ilad miyagal ko nga daging papinjualon kumbalo ko minamiarad ayam daging katuro na ko padatinan bobos sa pod agumud lumahan ko piloso nga walo tinan insan tok susuay mo sumbolyon garason harap po yahoy garason sumbolyon susuay te pumato purimanan no mong pilos sa tagumo ko pihoy kahit kuwalo tinan susuay te purimanan manok nagi iti nga mangimbulay mo gisamin da gumuin da paguhatan ka bangkur ina pa yung manok katuro na hopadatinan iti nga miyagalo ka daw titulun to harohi it kecacatan fisikal jadi sendiri ka na po mumagampi harohi mumbalo lumuk-luk ko kita no bangkuro piloson miya galagyan di pipiharaon nga dati lumukluk no po wah pasandatan patalibon hukuman ka haro nagiit sa irahan no pod man dati piloso man tabukay
ada patan datid ini po hirisuang nga miya galit harus sakit bok. Ino po di hit tuhat ko di haro tu di ino po hi daging ko po pinjualan dahil ilo kadadi nga iyo ti karir kano ginaw mustahil lo isuanggat ginumuan di padagangon ay elanom haro hitit o sihat ko po yung kukurod kampay dit man garaso pajualan isay di no kailo isay ato ko no kailo nga moy det pasti confirm tatap do ino po hit akanon dati di nga sihat ay so ako mo dat nununuhi kaboling kahang ilo pagidi dat haran na po isuang talon tay katambolog akanon dati garason na dati kamuno po nga sandiri na da ngano di ko boy sampi piara dat ay binatang iyati iyo nga ako'y kangon na mamira akong diyan ni sumakit ipanuman uhang nagidati momoli nimbul gumo na hubahitan gi ipakagwi mamilas ngarit katama isay dakot katama mamilas harane adalah katama adalan kabarani mamilas lanatan no pay tulumpok kamo mo tulong papanahon ni manok ay sa tulong makakain ay sa tulong haro no giti di haro hi pasaputon no pod tilo mamatay nga tumano dapod pagangatan no kitab iswang Imamat 17 ayat 13 tumbayan to kod gumo pay ayat man ko pia piloso hilo no mangkum ino pay raha nga man ngay lobongo tuhiri no hitadon dit kakuan da hararaha nga ino po hinyawa nga hiri ujung-ujung ay susah usanong gi vegetarian nga sa kira vegetarian nga sangkay na ay sa kira na po di vegetarian ay pilosan nga di lo tongo nangko kakahago kada to kono nga pore ko to gisa mo mamilas at nga pohon-pohon ongo nangko ko ongo timadang rarapawon man piloso haro nagi kagoy minimbulan o kita ko dot ay paguhatan natin sigo ka ngay katopik kit ongo momolinumbur paing kukuragyan de momolinumbur kano kasala kayo momolinumbur sa kira na po kontok nga kapaguli ingay por sa puluhan kano mamadarang matiyat-iyati ka hingga hilak kitab do kada ko pumolinumbur hingga ayat to situk hingga ayat ka nga situk ko pa din iyakan mana ayat kakago gumo na mati ay bulayan dati ay nga paingkura ta iga kapiri doho no padadid pamuhan daman nilo nga iyati no pag sebagai Seventh Day Adventist nga hayso na dalat tuhot hubuli ka mo malinumbur antakan dan numahan to ko podjuo oy on natuhot hinggo ayat hilok kitabo haro kada po malinumbur ka yun di badari bo nga ay haro nagigiyahit ilo ni kagatan no koposyen suang rohani dati timo mantad ko sumuni hiti ko tumbayaan dati mimbulay nila tong tuhot ngay iho nga ako ipapasala dat hari paguhatan miya galit di tu papakita dat haro na bagya kasunion haro kasunion iti katumbayaan to ko
puji Tuhan dahar tuhot tiad. Ino pa'y bahaya di tampinay nga isalom ngompo. Kadada nga laid no mah. To. Sekira na pod harohit orahian na mangiralom milah kau da may ruba dit ang katua gereja. Rumamot dito nga mositar. Milah yala manguhop. Sekira na pod isuang dat kay sisan dati minsusuap. Man dati para buo tuhot nga ay iho kadaw nga harohi o kita kudit ay bulayan da tuhot nga ako di milam may panimbari tuhot to ino pa'y panambarasan nga haro na ako sa dia. Ngon kuno pa di simbaro ituhot nga konsado to kon naman tadit panambarasan ng anaro asang adahanin no. Jadi harano pa'y tuhot ay sala daman pohota da hinad pagibabarasan dokumen nga masanong namada hara kapiyahit ramutan dati sera da karamut milah yala da mangaturot paing kukurah dat imangilo kasandat kapiyo say perlu dati da rubawon buli lagi PM mo PM doho sakira aku ari katanam bila ko dat paintutunan da kumadit milom manguhop dati. Jadi puji Tuhan kita ko nga gumo imotit milah dat manguhop da hiti guru ti pagibabarasan ilo no korohyan dati lo da sayra dat magisisa toko ilo na kuman magisisa bola bola. Oke, jadi kumayan dat agayo ti pamakaboling kahangit ti right ko takanon tinuman tid atopot ko piyagi. Kadit nuride papanaruh da pamusarahan ino pamatiit idi gulu pa sakira na pod ada katandit amu anga kanilet pakakaset dapur babakon na po atampan na po disisakit pariw babakon na po pariw pengkurat ako bay no haragya sabon ka yung mahana susi sabon nga iya di mo ti kape di gulo-gulo po sakira na pod kaman po gulo-gulo nga ilat antakan di zaman perjanjian lama di zaman nabi ada katan na po latang haram ngay babakon na po gantian dawago bah bay na pa dihom tulo na pa panambarasan dati nga amo kodo di ko nihab tampine Samuel ako din no po asik ako di pukul 1 ako di kodop ka di samin na suwaban isay na ko kodop di ko sodop siodop pagidi don do di tumbayaan to ko dat itinupa ko mo dat amo kodo nga haro na po milad ay mo gampuang kat ay tempo no darumihat gisom dat ako di kodop o kono po ko mantad ko iponoro soro nga mantad da taruruol ilo nga mumunsay dati amo kodop sakira na pod o sihat tinandati o sihat tinandati nga olong imodop kumayan dat nimbulan nati kanihabos sakira na pod o lida sa tinandati ina po'y pamusarahan dati nga asimbayan o simbayan na po pamusarahan nuno na pa'y awayaan nga yudit kataadan na po paingkan ikadaw serad o sihat o lida sa tinandati nga iti pamusarahan dati nga kanud mamusaraw dit ongosonong ongosadu o korikoton nga sayra na pod o lida sa tinandati miramuta oposik
amang ku kodok, orwalan pun ditorul, suai pun dalo penoro-soro. Akon ko siya dok pagid adalah ni Eldo Edson. Ino pa adalah ding tumomo damo dok. Nga itinupot at awayan nati kaswabo no bayno. No kura tu amu kodok raja ni Mukanizar. Harohit kompung ke pemusarahan daw. I asio oratian pengkuro komo yun. May dati impuna di suanggat Daniel pasal 2. Aruhay, matidid ay at impu dati ay tampinay. Nipih di Nebuchadnezzar. Antakan da tahun kedua pemerintahan di Nebuchadnezzar, pangipih na di siya di. Manta di ginawa na po siya nga otongob amu di siya kodok. Kedua. May na di raja suhu minamalahaw dit santab na po dit bantugan ngay. I kamanda bor ilmu hara nagi iti kamanda ahli jampi, ahli sihir, para kasdim. Dema yelo dadi hit suhuan di siyo da papaintalang karay tinipih daw. Rikot na di nga yelo miningkakat ito guangan di raja. Kada pa dadi mingkata-kata ilo lain. DJ ka kadadi lain itibay no. Bora si raja kumadilo ayat katalo. No minangipi ako tumong kabakudi kasyo. No kuro tu makila ako dadi nunuhinipi. Aku kasyo. Karena aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Tumong abdi siya tu manuday siya ay koilohom nunuhinipi. Boros na padidit. Ibontugon nga di para kasdim umadi raja isuang bahasa Aram. Oy raja potilambus na day kaposian nu may dagya polambuso kumadahay nunuhinipi manandadahay paintalango nunu kamo yun. Nunugyati para kasdim. Para kasdim. Ohoy ki nunulo kasdim. Para kasdim. May ako imbulaya yam nuno. Nga aratian in lobo mo laki. Ibobolian. Borsan po ibobolian lobo mo la. Ilo na po kamondat parakas di milo nga po yung suang kalot ikamondo ilmuan. Ipagilitan na po dit tulun-tulun da igulungan parakas di nga po yung suang na yo Daniel nga ilo. Gulungan orang pintar. Kumuli mo. Nga simbar na po dit di raja kumadiolo na kapag ko numati kaputusan, so kira na pod ada ko kasunod nununipiku nunurati daw, yo kayo no po nga man kupim putulay liyo. Di penggal-penggal, di pancung. Walay do kayo nga ragon ko. Orang it tagi raja ni Mukanizar ki. Kumuanom nga sa kira no pod kano ko mapapasunod doho nunuhinipiku nunuho kamo yan daw
nga kotorimo kod hadiah titungkap nagi anugrah mantadoho. Mantadidi may di ko poilo nunu inipiku nunu rati. Tuk agat telot pukino no raja simbar diolo may dogya pasunudo may polombuso may posoritawo nunu hinipi kumadahay man nadadahay pasunudo nunu rati. Kumuwalo simbari raja ilan ko kopyo dot iyo kayo na pando nga mumbal ko dad papanaro-naro timpo. Tuwa kita do kayo dot iyo na pa nga nakanuwa ko na di dot kaputusan. Museum. Dahinggod akaw na po kano mo pasunod na nuninipiku iyo kaw na pa nga man hukumay. Aylan nagid iya ko na pa nga magipakat-pakat ko na da dot papaharot tudut gisambot kasimba na timpo. Mantadidi may da ko palambusod nunu hinipiku may da kailo ako da iya ko na pa nga kano papasunod da nunuhot kamoyon dinipi kumado. Agat mo tilo pakianuan di siya nu ka di simbar diolo. Simbar na padidit ilmuan nga di kadiolo ay sasangulun pihat iti pamagunan ikano papasunod danunu pakianuan ni raja. Amo panakumbala sangulo na raja sangkurah pihat kabantugan daw ginaya kuasa daw makiano dat miagalid di kumasangulo nit kailo nagiit ang bomo ahli sihir nagi itulun na tanga pintar ilo nga magakon ay so pumuti na kumbalat ka et kapada miso nunu na panapakianuan no raja nga agat temod terlalu berat ay sasangulun pia ikano papasunod kumadia suway ko it dewa-dewa it akan naka ipagilitan na tulun kaila kayo nunudahan ni Pika sadap sa dakot ang pintar nunu ni Piko iho nga ako kailam nunu ni Pido ko kasadap pukul nuno kami nadap nga ako kailam ako na kailam nunu ni Pidi Jalius Nupin no kay pi patay tulano no kay pi karabaw no kay pi biawak no kay pi tumulod ako na kailam ay sasangulun piyak kailo dot nunu ni Pidati bahkan dot takoy kailam nunu isuhanggin iyo ko nga dondo tulis-tulis no kita ko ako kailam nunu suhanggin ako da kayo ulam sangin tungaw kondo ko orohian ko kadabor sa ginaw lobi-lobi pa din nipi isay kano papoylo kadabor sa nipi numbur handphone po nga ako kayo manguro nol pakianuan na raja nga no kuro to isyo nga ay sumurong tamod makilo danunoy ni Pidaw nunu ka mo yan nakuro to irine momonsay inay ni pihdisiot momonsay that ay siyo kodok irine momonsay siyad akodok inipih daw at tumbayaan ako dat iya kayo nga kumbalid na kaypih dat kaypih ko kapasik ko nga nalihuan na inipi kapapasik kam nalihuan na inipi
Pay nga ngisin na. Kumbala ko na gid ay kodop ay modop ko posik ko pitanga tuwong nga to nakura to na posik ino po inipino nga ang gigina ako lumis karangaw ko mo nang di ko choir isinding di nga miagali din no wala nunorongaw ato kay aramay no kay pityo digi kumbala ko nagihan na kay pihdot ay sa kiramang yung bule pasalan ni pi na kay pihdot kotba berkotba kapasi ka ko dihiripit ang atuong nga tamo daw buku tuliso tamo dinipi tuliso tamo dinipi to almis na kamo yan ipoin daw kung balagi makay pinumbur kay pinananumbur nga hirinan dadhara ginawad tok man bolio ka wah kung balagi kay pindi kamo na kumbungan sitla sebagai tulun aron no pa ngay nipi nuno na pa nipingan na ipingay ito ko no haron ni kay pikiamat haron ni kay pipatayon kay pimamatay kay pimomolobong kay pitumulod kay pimangko karikoton do kinorahingan kumindo tumbayan ako nuno na pa nipi nga naipihan dati itong bujang sa kirot tangondo kay pihdot tuk magana ko kusadop ka aray kay pimonontiano ko kusadop ka nuno na pa nga right na pa kan nipihom nung balan kay kangon nipi mo nipi kay pitulanot utukan tulanot kay pid o udano nipon ikaw mo natulon dat kay pinupod o ud nipon nga aron mo titumong kiat ka doho no pod oy pihanda har tumong kiat dat it api umbalumbalan kuno la nga itinapon ni pihitihom itinapon ni pihitihom montok no pod doho ang bersifat pribadi na kadaw harap ya panumbayaan ko rati kay tinipi nga doho na po dat katatapan right kanipihom montok na doho ako'y may obi daw kon kay piho ko na pod ipon suswayom montok na doho ay kumoyon yoho lah jadi impiro ako no dat kay pi dat right ko magiduduod suang talon mamaray do daging pagiduduon haro katapatan do puriman ko nga montok na madaho kada ko ngay amit magisusuay mati at kendalanan dati tid iswang do nipi haro nagi nipid it opurimanan dati monopot kopio nga paing kukurah pia right kan nipi nga ihati nakasari it montok na dati intangan na po dati la sa ulo na raja dami na ginipi paing kurang gadi wa kan may pangabi dinipi ay milo montok na disyo numanila tangolon ngay ako na tok aiso no matimilad pupatumboyo indo pakyanuan nga may dagi apolong busom mandahay rotiyo paing kukurala ahli nujum ila ang panyihir tukang sihir bumo kay la hinakon nuno ni pino tay ko milanang kud ino pay rogon nga may suang kanipi to mimbulay itinipi nga mimbulay tuhot takod agumo imo tituhot dati right kanipi nga nakurah to ato ko do posumon iti nipi hasabap kombalok mo tiham mo ginipih dot musawon da tulun man patayo modop nga ako katama modo sikod putani ton inipi gusawon ko na
O kan napakatulo na mo magusa di amoy pamatay, usawon ko ongo karabaw, usawon do harimaw. Apasik ko pamilolasuan po no mabuhabuh po diri ni napasik ko di kapyo. O saraw no di modop. Hintay jam nga ako kung satu no gi. O saraw no modop. Modasi kad o putani ni pi. Nga na pamay nipid it aramay. Kung bahala ko ikay pi. Tok pa'y kukurngap. Ko hinggo makoyonan ko di minodop dito no to. Aramay na inipi ko dito no. Modop nun do. Pa'y ka pa'y to giging kantor itid. Patapot kapit ko putahin ni pi. Gisang mo na pupusan. Nga irin na gini kadahay ngayon na posik. Tokoy. Ngon na po imulay ka po nga ay miya galit. Asusaha ta koy kasangkad ka po pa yung kukuroy ti kamundo ni pi. Nga ina po ay landa tim pinsanan ta ko nga maginipi. Doho da panumayaan kinorohingan miloh nagi kadaw muros-buros dati popopurimon dati maya panipi. Om haro nagi tulun dat no kataubat no kortorimo dat Yesus Kristus sa juru selamat daw mantad ka nipi no koypi minoginipi. Om mantad dim irin di ko kuan dat isya no pa nga bertobat. Jadi montok dati borasan kuno pod inong kolomok. Tumbayaan ako dat kumbal ko no koypi. De haro panuhuan dat tobat ko nakama. Om iri na mati ipagangatan hindi. Nalihwa na di ako inipi nga kasaraw di ka gubay no. Sa kiran pod hari kumbal na koypi dia dim tok tumubat ako nagya. Nakumbal ako nagid na koypi ay right ka por sa puluhan. Korik tad hiri kalabangan gi. Miyak giyak po isang ulundot. Sindab-sindaban na tapoy. Kano po pinapaylo doho, itih no mati tulundot. Apo paguli por sa puluhan ka. Tok, hingga ba? Hingga po din. Hari sabat nga, angarak po di por sa puluhan na pinaguli. Hara na poralan na kinarang kada borasad ititulun sa pitulun. Isuang pian nipi. Nga, milik kinarahingan na gunoon. Damanahakot pagangatan kumadati gumuli o gumirot kumadaw. Jadi, to kayo mo timilad. Di kumundat ada-adahan ni tinipi. At tumbayaan to kayo dat iti pianipi nga milag kinarahingan dat pawayaan. Damanahak pagangatan kumadati. Tumobat, rumikot o gumirat karo kumadis yun. Bah. Jadi alan santo ko dot mantad ko o sihat at tinandati o lidas at tinandati ino po inipih dati nga ang sonong gisambot amu to ko ilo no po tadap dati nga nugar iti amu ompuang ilo tadap dati modap to ko nga olong pagyan nga kogorok na hirid karuhang no siku-sikuan kapuriman kogorok iti garok nga ato ko indo kodok dalandot olong to mo diti so gi kogorok to kating kau pumugunan pati mong nando mo gyang pinay sompipi ikaw garok haron no lagu 1 haron lagu 2 igorok lagu 3 magisimbar-simbar ko. Kapadom 2. Umbal po di rajat tinumugod. Mantadidit. Ay kumayanid di. Kadisyo. Man kumoti punso. O insana no tulundit. Bijaksana dahiti Babel.
Sayra na po pinasaliwan ni arahan do miya galidi dahingga na po ino po bijaksana itongo lundat abaal nga man patayo. Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Jadi haradi Tuhan ditinu dilo orang kasdim kam ilo nehi komundat para ilmuwan teko it ang pintar. Hodi na pod ayat podam talunga iyo lo nga painsuang na di komundat ayat orang kasdim it ang pintar. Painsuang ni Daniel it tambalut daw. Mumbal lagi di lagarok paing kura tangondo kagarok katangondo katango kusay na kagarok tangondo nga kagarok mati kayong bulay ngay nandahi pantun na ko ikan karok ikan turango sudah kagarok masih karango. Mantad ko yo Daniel nga painsuang di man patayo. Boros di Daniel kumadit ay tulun-tulun dat ang baal. Kumanagi di Aryok sangulo na pagaway raja. Dat kaya dilolo ayat 14. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Aryok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Betel. To kumunopot at pamamoy ki. Boros di Aryok. Boros kuma di Aryok. Nokuroh dito iatih di kapiohot. Kadaras iti boros sa raja kasyo ki. Simbar na padidit. Uwayo anidi nga may na disyo pasuri tao kumadi Daniel. Nokuro tumaan di raja patayo. It tulun-tulun na nga pintar. Nokuro. Pada menom, i Daniel na padi nga minitaguang di raja minakiano kumadi raja. Moidat isya na pa nga anuhan da timpo. Da papaylo nunuh nangko inipih di raja di. Iri di harapan da pinintalang di Daniel. Minakiano isya timpo. Ang muntak na po kaswabo na bayan nga gisom na lo at pelajaran dati. Gisom mo po hilo na po parikatan dati la ayat tu aputan da suwab. Kamu na pa itong pinay nga iswang na po kaposian dati timpud dando. Haro na giti kamu yan dat ay susunod da kinarahingan. Atumbayaan to ko dat itinapot nipih di raja ni Nebukadnezar nga iso man tadi pinawayaan da kinarahingan da paing kukuroh nang kutit kasunsudan da pamagunan. Kono ko antakan nilo nga gisambo dondo ilo na po nipih di silo nga nasilid iso at kapailan pinawayaan di kano da mamusay dati dat kakito paing kukuroh nang kuot kasunsudan iti pamagunan. To menarik kagaya tilo at panambarasan nilo nga sa Risidon, Taroiso, nati mangimbulay. Iyati na pati nga atumbayaan to ko dot kinarahingan na po sayra na po manahak dot susunod tay ko manahak kot hukuman sa kiro hukuman nga papaylo pa siya da gulo papaylo tumano dapat iswang ga Amos 3 ayat 7 kinarahingan na po nga mamonsay dot nunuhi tamodan daw sa kirah na papaylo kuman ipagilitan di tulun-tulun daw miagal ka ilo tango nabi-nabi iyati ka daw tinga miagal giti nuno na pa ipawansayan da kinarahingan
patumboyon di sid iswang kapasyan dati nga ay siya pa intalangon sa kiranad asya pagulunan da papoylo. Daho da panumbayaan nga iso na paralan da kinarahingan da papoylo kumadati montokot iatid itisam tiso secara pribadi nga maya nagitinipi. Kamun po itong Pinay nga itinipi nga agayo tamo da na iswang kapasyan dati. Irini kamun ko itinupanipi nga bersifat pribadi. Ako kay ladakaw nipi sa kirad nunudi rati iti ka nga ay paingkura dahod apurimanan akon kami agali didakod apurimanan kay pihakod iyati kawaya ay kuno di nga iyati ti pamayarati dinipidi ka nakumbala ko na kay pidat ipangalimpupus lagi kumbala ko na kay pidat ay antakan na po di nga harohot hari jadi kulam pa yung kura di ka pero ito harati pamahit tok rumikot mo tiragon no mo milugusada topot kari saro ko da mumbal nga mo desyo ko topot moy kano pa dilad kapuruan momolugod ikan masin dongo tuwo mumbal kundo mitaw kundo hitutuk kayo rumikot torogon ka topot katiad umbalay da ako tatuang ko bay no tatuang gateno atopot karikatan na porogonom okon kamaya de kan masin dondo nga harogon jadi iswang dan nipiku mamiluguh di ikan masin to korikot kopi mati karogon do tokoro koilo tumulud mantad ko itangolun nga koilohid isyo no di harapon to kolo kan humarap di doho di iho nga miyampay iti dit ondos si bakaribo isay di takalad okoro irogon to ngon ko di tumbukay rogon ngano kadi kailat tumulud umbal mo ti di sinumap doho nga ingko po di da piunsong puno po di ade kadhari ti kamunda ade ila kayong bulay nga inahit santabi na ilalan mo gidu kadi nga gusawon huyan kahundok yadit ay so na di pakayaan iswanggan ni Pico hiri na di dat minamulaho ngaran di Jesus miyampay ngaran di Jesus sapon tiya tok nala mo tirogon koposi ko kugi ay yadit agayo na ratin dinipid o purimanan ko doho na pakubasan sa kira na pod kaypi hakod imi agali diit kohompit ta kinorohingan kaypi hakod na pod yadi nga okon na po ko harma sa ala di kalangan anggota nga koruba akod pagumbalan di tagayo kawaya dat berasa kinorohingan tapat kopi ho dat iya di hanawayaan ko nga takon sari taom nunoy nawayaan nga okon na po ko masaala iswangat jemaat nga masaala pribadi karait melibatkan det kerohanian haro induo ko intalo ako nagid nakaipid miya galit to jadi iripay kamon ko itinipi nga bersifat pribadi ako kailan nununipid kayo ako mila mamarati tudaho na panoratian the right kanipi nga ay lanam kontak to do kayo tapurimanan nga kay pihapuno pod iswang nipi so kiroh dat melibatkan kerohanian misa porogon ino po inapurimanan kun impiro-piro no nga akon po kamasala jemaat tumimbulay nga masaalat iswang kerohanian iri doon numbala iri no pangalaman ko nawayaan kay pihapuno pod
moningot tuang di tenu. Mamanawa ko no po, mingat-ingat na gid osingot. Doon no po, nombalan kay piya ko no po moningot, osingot ako. Yun di, inombalan ko. Jadi, kay piya ko no po moningot ay tatuang ubay, no? Tok, danga daw no po, mingat-ingat ako no, muid osingot. Nga iri pagi kamuyan ko itinapuan ni pi nga, bersifat pribadi nakadaw. Iyo kayo nga, tumbayan ako, haron na inipido kayo. Haron na hit kinatutukan. Pengkura kinatutukan din ipi. Okay. Jadi, pengkukura piyan ipi dati, haran ako ina po inipi nga koinsok. Haran ako manahak do sa kodong semangat gumbuli kumak karuhanian, kumat iman dati kumakinarahingan. Sakirad ina po inipi nga, o purimanan dati agayo kumuyon. Gisam momomon say dati ako do. Popori ko to katangaban kuma dati. Nga ay sa nasuway. Tu ay sa kikuasa at ato ko berkuasa ititulo nila right kanipi. Man to kono pori ko to kumakinarahingan. Isiyon nohot to nokoy pingka dinipi ko ka. Iri pagid sera maginipi to kod it miagalot koronob ko piyad iswang kaposyon. Sera da oposik. Pamilolosuan tundundu nga motub-kotub. Nunudi sala da iri kaum sambayang. Tok pingka dinipi ko ulam mo napot diti kaamo. Man nagyapori ko to kumad kinarahingan. Sakira na pot atapot ko pa 200 mo na pati ni ko. Upaya ko na akong dakaw yun di ako tumboyo. Nga, ipanumbayaan to ko, itinipi nga iso na kapamisunudan na pa yung kukuro katutukan. Miya galila sa ulo na radya, oilan to ka daw pa yung kuro kasunsudan dinipi ni siya daswag. Okay, jadi pahilan to pala pelajaran dati, miya galit di aramay no kasunsudan na pelajaran no kada dati likway dat suwab kapag yampay to kakago. Man tadi di orang kud magangat dati dot sumondih kasari to kumakin rohingan tu isiyo na hit mila dati do bontugon ikanu dot nipih pia dati nga mile kinorohingan da suwang. No kuroma omogulan diti mo gisusuay o tao purimana toriri mo kosidua adar katongo haroison diho haroison diho no gitambalon Yesus kasasari koromo ay soko ira sinulong kadakotong Yesus na sondiho. Ano misisa to kad isuang sambayang. Kinurahingan ni abantug iso ang kerjaan sorga, kaswabon diti insan po daw si kawiyahay, tu noratian dahay dat iya na po nga milohi kadaw papawaya dat pamisunudan no, pagangatan no kumadahay maya danipi. Haro nagitimpo danipi na padahay nga koinggorit, iri kadaw nga iso nagi pamalahawan kumadahay, dot sumondih dia, maya dat nuno na po kabaling kahangan kompuong got kapasyan dahay maya dat nipi. Hara nagitimpo-timpo dat nipih dahay nga milom momonsay dahay dat amu asimbayan iswang na kapasyan.
nga insanan na pori mandahay pori koto pasarahan dahay kumadia nuno na pohit awayaan abantalan dahay nga isuot pagangatan pamisunudan dahay demi semua kumadia. Kaswaban iti sumambayang head husus montakit insana ni kaum bulutan, kaum pinayan, nagi jemaat nudit nangadakatan det COVID-19. Anuan nilo da kagiratan do ginawo so kadung gisamba yelo na panga kanudat sumaap moydad olidas silo sa kiramientok di karahyano. Gisamba milo pod gunaon ud iswang na palayanan. Kung sikaw Tuhan, ampunan na Diyos sa dahay, tinasambayang dahay iswang ran ni Jesus. Amen. Okay, kung sikaw pagyampayan dati di kaswaban bay no, insan po iyo tampinay libit butut mantadet. So okay kaningaw, mga sikaw mantadet kasi san dati, kada dati lihuay dat kaswabon na swab, kano ta ko mga put, nuno ka katilambusan dit, nawayaan dat right ko nipi, iswang pelajaran dati kaswaban di bay na. Inako po.